Ndio muri wa TV wese Lirota twarugayo ko kace twagaruka umurembo turinkai turam paradise izo rya nyumwe bazyo vise ni mujurizi agizire kiroto yajyankonka ncenda se nyumu Gideon nyuma asube turi muri Shema masheruka Gideon nyencha kandi ncenda uje tutayereho Rampara niyo district ya Vincent mujurizi no turinkai turi akashozi kamana akashozi ahi president wihanga Uganda yabatizibwe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni behandiko biriyaha omwami utwine omurisa Reverend Emmanuel Munyaneza nuwe sa diko no mwanyogu natwara emiruka Abernina ngo makanisa ringoro oburisa natano nyina tumwakira nje tuganiriza nebero Abernabina binji okombyaro ekire kinimcheta ekiro cyo kubaga okutunga enyama nyina twache muri sa yonje turamusya atuganirire atumuriza o turukwirire kiro ecyanyincha kare 25 byo kwezi ku 12 mwaka 2025 Reverend Emmanuel to live TV West tanchira. Yes, Venerable Reverend Emmanuel Munyaneza sabadiko no wikumi wacho no Rwampara Ankole Diocese nashemerwa owishemwe Senyonyo Gideon kana TV West management yo na okuteka teka ngumwishaha lero tuganiri mukamuta simu erizana etwa Christmas Eve twetuyomuka ngwenu nyechiro kutwenza kushaba abana bomuka omwe Joshua tumjanyesha kare harhochi atnyesha kare manyane yetwa Christmas Eve tujya ngugo mwana kayabo mwana womani Christmas Eve okwetebekana izo bya Christmas nitwijuka okuzarwa kwa Yesu Kristo mukama witu. Amina. Senyoyo Gideon okushira munonga atakagire hari hati nindeba abantu kuba kuvuga nyomwazi jijo ari 10 yife kandi aho nareba DS kanteresum yagira tikiza at accident ayifaho atigira bo wahwera bayimbaruga Kampala kuza kwikaho shanga ngobire navuga agweje giri yatomere motoka atarukucumanya emotoka yatomire nenke ya miliyoni rushanju hati abantu bamwe hati nabararano barebano bavuga tubakutunga ho bwire obwo kumuraho hato shanga accidents zashanke zayongeraho ahubwo kugira ngo omuntu aine fatigue tatungire bwire bwo kumura umwe tutega nituyonturanga ntugambira abantu mwe nabariyo bavuga nimango erizabinji Kampala nimuza kwayo numwijako no mubyaro numwijako rabazire banyu numwijako ramakaganya konka omkuvuga omukwijana omukuzo mbinde bichweka byihanga nushangwa abantu bavugeje nitwe namagaraganyu mweshikora rge Kampala abwo kabura kwiko wanyu nikiba cyagashashe nicyacyatushasha munonga kabanyihanga nabwo cyo nucishaba ngo abantu abakuvuga bavugeje abantu ayimbaza kanungu cyakahire amagaragabo gagomerehoje. Amina. Nico tukusimira mukama kongantwe namagaraga gumeji kongane motoka zanyu zigumeji ekindi ato muntu nakugera ati Christmas no kuri samani atayebwa izobe yo kugira ngo Yesu atuzarirwe omwana womoje atwirwe hatiwe okurya kare katuki ni mangu hatabantu bariyo bagure nyama ni mangu bamwe batera ebugombe byente omujenwari abantu bashonda batanka kushondera ente baragya Christmas. That is okay. No basa kushonda ondijo nasa kwebagera ondija ina matungoge konga wano risamani woine ejenya mayente woine oyenkoko ine yembusi ma Christmas abantu bage bimbo batakubya ati nukomanya konkizo bebyo wano orya shemererwa shemererwa muri mukama haro amakago kushanga gatine izo bankegyo mugarukani omukazi na nyinazara omukikuru na numukamwana omushija ni shozara inako mwerize ningo oyishikano yayo mukazi no murete nogora wajugire konka maze mashozara okujyanka bihimbizo bya Christmas nasho kashitashemiri yohereza yesenti wano basa mugurira ho syuti hazabazirabo nibakushabira umugisha. Amina. Hazo mukushabira umugisha hati no hangara ohurano rugo murevo nozo murijo no rugo murevo nozo murijo ahabwe imbabazi mwe nshabangu amaka agakushankaga ya kahuzi haro abantu abarukubi ahero no rajuireje konkama kagaru kubi omuntu no shango mukaze natera ngo abakaze nubatera bashisha senyunyonyo cyo tinga cyetegerize ngo hatabakaze nubatera bashisha abashaka batera bakaze ko ngana bwo mukaze to kuterwa omukazi no kutasyo akakoreka akombekeka akakazeka konkano kwato toruhi
rero okakwate ibere ry'omukazi rero okakanda rero akayeta nyino wafire ningo chiro konkori nkashemu ningo karamoja omukazi nabayizire kukombeka omukazi ori kwija akashangotine nakataka mukagura mwitaka akashangotine kafuba mukombe kamwa kafuba akashango mukaruga mukazo muyebidongo mukaza omuyitegura rero okumwatandikire burya no yishika no gambo bucenyi otine necoro kuteka ngo gutakuza kwikiriza konkati kandi no shanga narara hampi no mwirusya narwo munju natoro omurutoke nayiruka amabere gajya hero. That is very dangerous. Kandi mwabakazi wana kabaza ko gumano yekoma ngo kwato mushisha ngo rero ngo areke gumana aje cerirwe ngo tozo omukanisa okasima amajaro taro kamushabira ogo mushisha yokwa aje cerirwe iwashanga miza gakosi igo munabisi omukashesha katurubita ninga amatega kufuka yaganye naza kongerwa mamani nyesha karaje atkonka humbire nimpabira kandugeyo atabwo ko mukazi wo mukogo ngo mukazi buzima nabwo echo hati tutakagambira kigambo cya mukama kuchishoma ngende yo nindeba abantu Yesu bariyo nibisha konka bamwe bine bironda mutuma konke kindi ruhanga nwakubasa kutako bandage nwakubasa kushemba ebyo bironde byozire kurga January kuseri izoba mukama kugirira imbabazi mukama koze iyo mushisha we garuka buteka iyo mukazi we garuka buteka abana bamwe tubacurura bazire babo wono muziro uranga yarabiremu akakureto munsi no atine mani no gwarabe yakuzire no yakuresoro munsi twaturumba high school tukushoma hato mwana omwe ishe kuyiziri omwana yamweshereka akata kwenda ngusha murebe kandi obwe ishe nwakupakasa nwakwekora amaguti yage bitoke no buhunga nwakukure nkonya z'abantu ngo mwana katunga fees konko mwana high school nichijika omwana arikweshereka omuziri. It was very unfortunate twachimanyira abana bona baenda kumuyamamisha omuzire wawe okimwineho abana tebachimwine reriwe no mweshereka ntabwo echo nshaba abana mureke kutugabazire banyu numbashabe bibanje nga kose mkono yawe shona wakakora nawe yagera eki yakora yayihamu konke kindi kutanka January kusya hati abishemu abantu bamukama nokusima rahanga wanoza kureba abanya-Uganda kabine sente nibagenda munyonyi nibagenda hameri nibaraguruza Nairobi nibazatake konkarahanga kutwaroko akakugarura nogenda munyonyi noza hameri oyo motoka oyarufchi oyamagaro oyabikiri mayino mutaro ebikera kubabyine hinabatabyina bishemu mweno tusime ruhanga teka abana nibahumuruka January buriya omufebwari esendo kano shamutozini konkati abana bahereze tamuzishatu university abana bashashururwa no tambure ngendezi endingwa nengufu nangwa inaba kugira ngo nashabire ndingwa zonke ngendo kurwo mucenge okazo muryango okazo mucenabiro okarugayo nimbabazi abantu batera hatayirus oburangu muyafu muyago mucenabiro konki wogenzere wija ato kwate sente nyencha kare ogendo za rutari ya mukama ujoti kimwe kikumi canje okusima kwanje byona mukame byo nkorire kugira ngo nkirugo kankusime ago kwa ina abantu banywanu bawe emikago yawe abanyabuzare bawe abataye kachireki mweni yo wachikaho nanchanya kare ntushaba ngo busheshe kwataje bahasa yawe ujoti mukame byo nkorire nimbabazi abana mugusara amataka abana mwayombeka abana mwagura amamotoka masya abana mwasara abana mwashwerwa abana mwagirenda indeke buziri konko mwakogo ogirire mwende nangwa bamwe no murabe ferirwe kongar hanga agomire hamwe nimwe mwenu Isaya eshure ya mwenda omushorongo gwa mukaga Isana tukambira Yesu otukuza kujya kusanye cyakare najangu ahagwo kuba omwana atusarirwe omusyoreje ningo mubyedine aba Anglicanism omwana atusarirwe nibenda kwereka ngo hati Yesu yasigaho stini sace kiguru yijo mubiri yija kugira ngo nawe azarwe nko muntu konka omwana wamosha twirwe nico maza ngo hati omwana wazarwa otwirwa mosha divine hati kandi ruhanga yijo mubiri nko muntu konka hati divine re yijo mu bwarahanga omwana atuzarirwe omwana wamosho atwirwe Yesu yija nko muntu konka yija karuhanga yazarwa obutegeki buryaba
ahamabegage nitushabangu abashija bakutureba yicheza Yesu akutegeke ategeke mkono yawe ategeke amaguru ategeke amisho ategeke amatu ategeke okuzi ategeke ururimi bitu no mangu senyonyo muntu nasagambe kigambo kikwiti atakurambikire ngo akutere konka na muntu nasa kubeherera akugambure bitarwo ugiye twonganywe nkakora cyo misho gamukama mwene abishemu obutegeki buryaba amabega ga Yesu twikirize Yesu ategeke twikirize ruhanga ategeka amagara gitu obutegeki buryaba amabega ge nabwo cyo nshabangwa imwe mwene abari kutureba imwe mwene abaturukizi nushango obutegeki obuteka ngo tutegeka amagara gitu obuteka ngwe bintu ngo tukubibasa Yesu kwa kutegeka ebintu bishemera mukama wita simu Yesu okutegeka iwe nyine yeka torukwebasiza Yesu yatakweriri iwe mukazi oyishike ngo arambasada wa ruhanga omukejo okuza kutahwa mano otinywe no muhara wabaki otinywe manyani otinywe no muhara wabashamu otinywe no muhara wabatizi tokubibasa noza kubasa omushijashi nawe echo obutegeki buryaba ahamabegage n'izina rye ayabo muhanuzi wo kutangaza mureke kuzaba abantu abahanuza abandi murebe Yesu abahanuri ruhango obushobozi no bushobozi bwona tatito tawaho batatito nbaho konge cyamuheru mukama obusinge bwona obutwenda twikirize Yesu ategeka amagara gitu ategeke kanisa ategeke ihanga omwizina ya tatitwe niryo mwana niryo mwoyo rukwera amina amina umwachivi wese amazina senyo mu Gideon turinkai turiyo mu district ya Rampara tuno murisa very venerable Reverend Emmanuel Mnyaneza yanja kutumuriza obutwira nka program namnonga nka kinoni program twine yakutanika rizoba na nyencha kana burakorato namnonga ariyo gumkristayo kurgo mu Rampara obuno busabadiko n'ubuhango bwacu no Rwampara obwazira amasabadiko mingi twine umugisha president wihanga his excellence yereka kuta Museveni akabatiriza bwa nangwe myaka wire 2017 akija yaja guza nangwa ariyo natebekanisa no kombeka irwaro ruhango rwiguga arikwijuka Archbishop Eric Sabit kando wabirara Archbishop atarwayigara yonka konga wamahanga mingi East Africa nangwa na bonga Zaire nagwe cyariyo nakore kisecho kugira ngo ayombekirwa radio ruhango arikwijuka amagara marungi ga Archbishop Eric Sabit omusabadiko nomu twinemu amarisa atanu hata marisa atanago omusabadiko nomu harimemuruka abirnena echo kubanza kutebekanisa amabahasi kugira ngo omukuristayo atebekanisa omuka atakizera abe yatebekanise ecyaro kuza kwereza ruhanga eshaka no kugira ngo tebekanise enjiri abantu cyangwa cyo bakwenda nenji kana bagambireho omwana nakuremo omuto muchomi arimo omushuma omuterisasi ryo kuguru nangwana batakona ngo baterisasi egento mucaryanga bamutere ryo guru ngo bamkwate akizo muchomi konkarga Yesu yatamkwasero agumaremere konko cheza kuburire kigambo cya mukama omutora yarerezo mukono ati nywe byo bushuma nabirugamu ebyo kuremesa abantu nabirugamu ebyo kutahirira abantu nabirugamu nabwo ecenjiri nyecha kare abiri na bitanu shazinga services zabatanga shazinga services zona zo busabadiko no muzona sera utunishayina shayina kandi twendangwa abantu baza kusyamkaga necyo katwe twahirize abantu nano yenda bashemerwa mu makagabo baze kugoyoburo baze kurya bashemererwe nabwo cyo twendangwa bahurengiri kungana bwo mu makagabo kandi tabacereza ari cyamshana ogwe no murisa witu akwakire tukametunda tunje ganira na Garom studio tumuze na program simukana sikansenyu mo Gideon omuri Rampara webare Reverend Mnyaneza Merry Christmas and a Happy New Year webare kutereze bwambo birungi webare kutereze kutugarira mwamani kandi omweshongoza kadrati no hayi no mbazgwe kibi tari ndejo ne Geoffrey bingana embunda yakubasa kutere kibeka kishasha waza ekaberiyeha kurekana Yesu Kristo mukama witu wenka orukuza kuzarwizwa rya nyencha kare ayibe no kutukuza kwijuka mazarwage nyencha kare biro 25 endashikana shatanisha tuwezaraba umurushahemwe zakasheshe mutwikirize tuzamuka humuro kace tuzagarka nibijo mu mpapara z'amakuru erizoba na nebindi binshi mutakarga TV West.
Omunsho nibimanywe mbeba Tabajuka mbere tabajuka. otaferwa rutabajuka nebyafayo omumuzano omusya obusasi bw'omukazi yayamba Era ni watemba basa inakutia. Honesto yebuza. omuzano ogu nigwegyesa ebintu ebikwasira aha maka n'okuwakubasa kurwanisa okutuntuzibwa okuhereza n'ebitiinisa omu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebiturikubugana omu maka gaitu kwata umuhanda ugaruke iwanyu wajangwa iki kitetane kikaze ninga nekishisha Una mukazi bambi. ariho omukazi arikunuuka ekyayi Takuzagaraka. Ngoma wimba se kwata. Okora ki? Nita. kasha omukyeka gw'abagyenyi hanu ukora ki Nanya ninkuze cyakuyamura mweze shani ki? Iwe. Entebe nashitamaho kunara na leta akaceka nakataho nabyama nakora mushango. iwe shono ositama aha mukyeka ogaruka ositame na ntebe Ero ne box kireka nonda kufota rwiriwe. omuzano ogu niguba guruhobo rwa mukaga na sande sha 3 z'ekiro kandi gwisha kugarukamu orw'okubanza n'orwa kabiri shaha 9 n'ekicweka z'ihangwe Nehinda program ne yasisimuka wabariwe ari nitwe kurwo twatandika kandi tushiramo tugumiza mu misho kusyashaha ishatu zakashesheri zababina of course campaign zabo abo kwendentebe ya president zichirimu zigendo misho twaza kureba president Yoweri Museveni izo yahumuraho akuda turimo tugendo mu Christmas Robert Kasibate naza kuba ari muri Chankwanzi Mubarak munyagwaho guno worusania nawe yazo mu kahumuro Robert Chagunanyi Sentamu ogukana ni president w'ekibine kya NUP erizo banaza kuba ari Kalangala Mugisha Muntu wa Anti-Alliance for National Transformation ari Lyantonde hamwe na Rengo Nandara Mafabi ariyo mu kicoke kya Sironko Joseph Mabirizi ari Machinde Division then Frank Bulira ariyo mucanga cha Gomba muni kwa hikine nebe byanga tuza munonga horebe aba bantu abakwenda kutwebembera myaka 5 ndizo no batugambira ki batunire teka ki Uganda bajenire plan ki rero base kutera akaruru okwe twargayo New vision netureba URA ya restrictingire obwoma obwa Elon Musk's internet nenga shakoma kwa kweta Starlink turebere echandiko chukuraba munonga social media platforms zitu izobari yanyamwebazo URA eruku restrictinga obwoma kutaha omuyihanga ntubumanya ko bwoma obwa internet yes kuchira munonga watayira nka restaurants zimwe na other facilities obwa hati nubo mubene bakosa so turebere bagira ngo boboma babwemereza kutaha umuyihanga and turebere abantu binji bagamba binji kuja buturu mutugendo mbwire bwa karuhuru obundi internet neza kubetaruho nebindi binji noza kwetujora papara New Vision obase kubishoma omubwijire then New Vision investigating jere Karamoja's child trafficking crisis yes kukusa tuwaza kweneka street nyingi za Kampala abana babishi azaba ko rugombyanga ebyo ko twakwese Northern Uganda so New Vision ekoze investigation abana nicyo kubiyo mu makagabo nibargayo bata kushanga hate no beruzire aha street byo nebyo beremu amur papara or New Vision Professor Katerega hails children for rescuing him. Yes, tumanya akatwire paparaza makuru ariko jango mukazi we yo muto uyabira tahize akaba nayinda kumwita hamwe no kumbona boneza ibyo na New Vision yabikuretera mutakafera kuri membozi ekwatirine nana
abana bakurga karamoja abakusa kandi biri mu papera New Vision bazakwana bakoretera mu series tubakwenda offer New Vision yakoretera binji kushira munongo buturu muntu gendo mbuyire bwa obururu still tuzaguma tu featuring kandi tunaterebe umutezi wa karuno akukora reaching ebikwatine na Christmas na nemukoro yitu akwentukoro mu Christmas byona bakoretera ebyemizano utakafero mu New Vision Gendo Misho and of course ni Tonka Radio West kwasiremu sotaka ferezo commentary zona tugambera gwa Afcon live hambeho za Radio West na nebindi binji ebyemizano ebyatashemeno ebyatashemeno fero ashirije kumibiri zonka uza kwa streets already hindu gambera rahikireho mwenegeza ho munonga oshohore uzakaduka kanya marketing abantu petrol station abantu waba agents bitu ubase kutungwa kwa New Vision ekiro kikoreki urebera na police cyane gamba abukwatine na nebyo kwerinda omukiro kikuru eki ashinije kumvizo nk'abantu mwe batakafera ngenda kutangira mbyemizano rupapuro rwa Bukede Uganda Cranes nyimwe abazi bagitsubwire gorisha twahari yemwe Tunisia then atrebere on Premier League Arsenal naiba kujikolizinga ebenezana na Palace so ebyo byona oyinekwano yirukanga ukatunga urupapura rwawe urwa Bukede ukareba byemizano uko bitambwire na mnonga kiraka ka festive season harimo Pyramid Africa Cup of Nations Premier League n'ibindi byona byo bigendo misho so nkabenta kwenda ngo shembe nacho urupapura no rwashiringira ukomezonka urwa Bukede betu twagaruko makura gandi nibatoreka ngo ebe kugendo misho omur Kampala think banyenda ngo base uko byaro byawe urebe ebyentambara byona okubyemerire ahabwa a Christmas season konka nyenda urebe page rukoreka byosobora gukora mu sente kusawe sembayo yase kukuru ejo page yitu eyayi ya sente nyenda ngo takabasa kushimba nacho ushoma urebe noja kwanora n'ibintu kwasa maka sente hati turukugenderera izobe rya nyencha kare byofuna ngo koze byekisa ejyabarara na dara ngo mwaka gugwako ya ebyo byo kubasa kwereza abo bunda batarkwebasa ebyo rukorera abantu ebyo babasi yobwire ko okuwa kubasa kubitungamu lingashi kubifunamu twazo mu rurimi Uganda byona urupapura urwa Bukede Rio ndubitebya former speaker wa parliament aritwa Nakadaga na bendeza Christmas nunji byona no bishango mu mpapura zitu basa kureho kubyemerire twazaho kacho bukatana ebyo butegeki na nonga bariyo batambura ihanga okuronda obushagisho bwa president gomuza munore babashazire iriro bakarga omunuko bakaza NRM byona byo umupapura zitu ezeri zoba kandi na president bawe ukari batambura ukubatambwire naho bahika nabyo nabariyo mbabishobora hwaha urupapura urwa Bukede nurukwendeza Christmas nunji na n'umwaka musya ogwihorere bajango base kurutunga burizo bahagwashirije 10 okurwa agent wa Vision Group okurga supermarket okurga hari abo kuzitambuza hankuto angwa naniwo bakuziretera umukota kayemereza ahabo kuba ntwenda kumenya kugenda misho ahagwase kukoleji rwashirije 10 zonka kandi okirya hambeho za TV West. Program ya sisimka echere mu negendo mission ko kuna bana bagambire turi muntu sa echero cha Christmas hamwe na ibinde biro ebitwa kwentweta festive season bituntumanya ngutwine kwenda izoberi ya nyamwe bazo accidents zibe ziri nyinji ebumwe bikureti abantu kubira planning aho ari gutona of speed to kumanya mechuka cawe kiri mu condition iki na n'ibindi binji ni mani binja bacere muno ba travelinga twine kwikomuka safe bitu nitwabasigaro kuninga bari yo mbyaro twine kwerinda hamwe na n'ibindi bitu ntabwo cyo tuzakwantaya
umugambirizi wa polisi umurizi region umwami Kasasira naza kuba ryaha ari kutugambira ebutusheme kwa tukora kwerinda hamwe n'entekateka y'ebitongore ebyo kwerinda kugira ngo tugume tugamba nabo twafuna kekizibu tubamanyise n'ibindi bingi inshoga zikwatene n'ebyo kwerinda nibyo turabe tugambaho obo hatukatizo mukwa muroka cyo tuza kwatugaka nawe mutakaragati bose twine HIV twine na cancer kunkabye nakakwateka hangu as we speak right now. So topic yeri zoba yeri hamura mu muhango kusinga mnonga no kuja World AIDS Day ninga izobe ryo kwijuka akakoka sirimu na impact zabo n'abantu bafire bakutwa ko sirimu n'ababire bimwe abako kasirimu. So it's a topic is relevant munonga ukati zo. So it is HIV first or cancer first? Nchiheri tatange chitaishaje tukabona tukabinywanisa tukalibya buganda approach ni yes. Yes. So interest yanje izoba ninga kwenda kwebembeza ni HIV first akakoko kutahamu kakuhereza katezo keyonjireho ako kufuna cancer okusinga hamuntu tina kako kasi. Yes. So HIV first then akatezo ako kufuna cancer keyonjera atushanga umuntu tina kako kasi ya cancer kusinga umuntu. So tukutanisira kuriya kwa manyaka ko kasiri mun kija kati ya umuntu yajirwiri. Yes. Gija bya teba bita umurakansa. Okay. So I think kuvuga HIV twatanga kujumanya emyaka minje nyuma na hati ntumanya HIV ko kuri bato umagara gawe damage mpango ye gukora no kwiha abasirikare abakurinda yuko muntu. So ico nico kubanza cyama nsangu ko kurwara akakoka serimu tenya abasirikare bakumara kucira munongo wotari ambaza of course abari ambaza bashira kugaruka n'abasirikare babo. So toyina abasirikare bo kurinda okugira ngo akagwira kakutahamu abasirikare bakihemu because tubaro nabako abaro shanga batakora umurimo gw'ubashaka. Niki bakutira nka CD4 something? Yes, CD4 computer mango white blood cells enyin CD4 we know kokara batakufa havuga kokukana bo bari abasirikare so shaka batakubasa kwa. So habona HIV ko kuri batuma garaga ihama abasirikare ne yaho buri so shangatanizirwe gakutahirirwa buri karubire kona akatahamu karaba mu barasenga ikikama gufa ubaraji bari dawe twashana na malaria ni kwata munonga batenda gakasirimu. So ejo aho nye nangu tuhakwate kandi tuteka hakati eshonge yakabiri akakuka kwa kutahimu shagama kaza omubutonde bwawo tweta mu DNA ninga umutafari wa gushaka maniko mubiri kaza wagatuli antema yenyine. So akatafari ko mubiri ekara kore kona ekara kore chona ntiba kinemu umukono gwachi gwa HIV shaka manu landlord na ine instructions ejo azakora ebi waza kushoza harimo instructions zachi zaka koka sirimu.
Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente mukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresha shilingi 20,000 zonka yanditse shaheji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash simu yawe abwa shilingi 20,000 zonka rero otegereza omucha ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo kwireba TV West burizoba buri kwehandisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura mushonje hamwe no muneneserezo omuhanguzi naza kuba natererwa simu noti chenda anana mwenda emirundi yo rukweta mu kazano niko nimcha yawe kusingura iri kweyongera Misiri hamwe no marizo kuza umutwe aho mutindo nutwerera buri kimwe cona kurugomba hinje n'abariza babo hinje namnunga kuko abako kwanyoni ndeko zetamani kandi imyete yahinga kuko nizaganirwa twegida ko rwa kabiri shahina zecero on program yo hinje n'abarisa ayitu Rwanda kuretera abahinje n'abarisa batari bamwe na bamwe bari kutwegese kuba base kwangaza za famu zabo zikabezo mutindo buri umwe nayiza hayebuza kantumangu kabeje nibazi byaro mu kisharara kandi hakaharuho kabeje mu mbuga awinako harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza aho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okorene yitwe obweturukwetera abahinje n'abarisa abinebyo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hato n'urwo rugendo kandi ndebere entasi yo kinga no kuyisa no butatire mu nonga no butamucike kandi cyambo kurigera uko warebera uhinje no burisa ira ukurisa kaba kuyo kwabanta babiri bari nk'abadashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga yitu burwa kabiri ntuje kwantu kuretera abantu nkabo kugira ngo niwo murebi okagire cyo wayega otwara mka yawe niwo yongera ahaco hinjire ningasho yongera ahaco risize otungura mutindo kandi otunga sena omubwire bw'akaruru TV West neje kubirira hamwe neza bari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe eshayona turi kuretera ibikwayo amakuru gaho naho nabwo cyona icyo wita ari kumanya kuza kumise abo kubicira bo cyona TV West neje kuba neje kwisiyaho TV West nehinda Tabashuka nebya fayo omuzano musya obusasi ko mukazi yampa ni watemba basa inakutia ona stoyebuza omuzanogu nugwegese binte bikwasira hamaka no kuwakubasa kurwana so kutunzubwa okhereza nebitinzo mbashwerine hamwe n'ibindi binji ebituri kubugana mu makagayito kwata muhanda ugaruka iwanyu wajya gifite tane kaze ningana cyishi n'umukazi bana aho ngaza kumukicaye arabiye takuzagaraka kasho mukeka gwabagenya hano ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura maze shana iki tebe nashitamo ko narwana leta akacekana akataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mukeka ugakosta menande unepo kireka ngafata omuzanogu nugubagura hobo rwa mukaga na sande shayisha tuzeciro kandi gwishagara mu kubanza no rwa kabiri shahamwe na nishwe kazihangwa
twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urugo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe ko nabeninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba nanga ko mwikuru aineke mani in expectations ezina benyine ko kana mabana ekeri yo kujya ngo ushwe musheja okutina rahanga natubantu tayayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunga kibara kwenda tugambo rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera na uyagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicara nyenzi. Kuno ugira ngo turagire mu kanisa buriya ubu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cyo wabino. Abashomeza kunabimba rebo mu ishomero ndabari smart. Nguvu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu abantu batuganirira habinte baraberemo kandi nababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konganyizira gashaki njya kuna kuferizoba abandebere baryagamba ki reba hindijire nebera ho Sunday shahi naze ciro ha TV West Honga we akiri nitwe kandi abarimo batambura ezeshaha kwihara abantu babatanshire cyo kutambura bwaza jam na hati bakirya muhanda sasa batembere mutoka shayi birize cyo konkana hati takashire ntungamo kampani kandi hatabantu barwo hari so abakirimo batambura katubashabire mugendeje abuko mboye no muhanda gwakara ni accidents zaba nyinji harabacire cyo shamwenda baja ubundi jamureka tujibitinge mweno tujirabeho bacere cyo shamwenda nibenda bakireza kabareza rukunjiri bato mucika muhanda imbera eyanga so katubashabire mbase kutambura je ni mabarabe no batambure cyo cyarabe kasheshe na nebinde bire byakorataho ntubashabera ngo mbase kutambura kurunje esha zitari zahari kurga ndo expecting wa mugambizi wa police wa region naza kwa na twegitaho arikutugambera kuchira munonga mbene ndeba report ya accidents ezibiro mwaka ya police ezibiro mwaka go report ya police yesho bize ibintu bitabonere sister Charity binji abalozinjire amagara gabo ahabwe nshonga zitwakubasa controlling nkito nk'abantu mweneze nshonga nizo twanda turebeho aka okutwakubasa kuvuga itabine biruka itabarya muhanda twayitwaza tutakureba ngo at least twabaza kuba umurubutandu kira munonga omubirebi ebikuru ya kongo muri byona ruhanga no kwesugwa konkano bajangu bachweze injuna nagagotire so tuzaho na moto yitakuchene jangwa bwarahanga ni hangari yanje konka apate mpango ninteka tangu ntetine kuba nitujizana ko kutwimuka turi kushabeshara tukekonga yo mishuje tukamwijutya nana tumanye of course konka kumwete n'ekintu kikuru munonga nako ryo muzeire wari mwana kujatu mami nyendeki that respect so ejo at least twatch kozere itwa ha TV West ohirehe shara ntwantu
bimwe obitomo action tukugamba bugamba konko kagumana ureba then ukarinda ruhanga akakora ibyafaye kuko nagambira ko bacyose jana gabotiro so ndikena ko motoka yawe good condition waza kusimbura kugira aho rukuza oba notaha oba nodurota then njanje ndangu obo byamire obyamesha hazu kumara wano manyangu noza kuvuga obo tariro nywire wano manyangu noza kuvuga kandi manyangu at least omuntu omboro kuza kutambura nabo habe harimo utwa kwetanka co driver in case of anything obeno manyangu hinarabiha hamhanda akabongezayo oba no turo oba no burhe oba ni nora yaterwa umutonije nora yatanka kuruzinga ukweza nebindi so kikabekere kikuru ahagwanje kugira ngo oboyine onisho mutera kwasa kwana amanya kuvuga namno ngabana amanya ngorugero ruza kwa ruringwa kuna ni program haranje nagira ngo binenye nabariyo mbarga Kampala bakera shaha mwenda hato zasha muri shabwa hisha nkibiri hato turo twamahambya kuko bayatamura hato shango ndije yagabwa iziragweje zireho hati y'abantu we yakora ki y'abantu we yavuga akabasya ahimuri kuza then ngakatekateka kugira ngo nikibane cyenda ngo umuntu yavuga atakabariyo ko twire navuge byo kwega ushaka kugura akamotoka kawe ukegira mu Kampala yawe amihanda nyigendo ugashaka utakagitamburiraho na wagitamburaho nugumwe biri ruhanga kwero gayo konka tor kompa sante nayo so kabenye nangoronde ogo muvuje wo kumangu no muvuji akoreta kusyomka achantu basika wagaruka tembe basa garukeyo konka mugire amagara marungi mutambure mukikonka so don't tugamba ke byo yari tubantu nangu tugire gutwatambara namazima tugamba traffic guidelines ntutore kutwabaza kurabaje utezi tutafunire akabi wagamba haba drivers abo kushanga maybe nibo bayigire ninga just motoka kajejera mu compound yabo takumanya za road signs izo kubazi ya mahanda nibajangwa hariho woshemekwa no vugoti speed limit ariyo go muhanda erieti so at least tujaza ho turebeke mbuye bite kwa na road signs na signals ari habana bo crossinga ebyo bentu bimanya kandi to be respecting utakajota utari yaro hampo tunyoni za kurabaho umuri cinana ninga cenda atugeze umunonga twaturya ruguto twetware yeso mari kuye kwinja ruguto konka list okeyo then tune seat belts motoka gitu there is a reason abacha basitiyemo so tugeze ko kuzijwara itako bina bana tukucaboringa n'abantu mwe turi maybe turi nko mu motoka zite ezo buntu tugeze kure twatamuza baby lock abo kambaye n'abana nabasa kushanga wakozire esho biso bintu nkebyo turebeke focusingaho kuja tukavuga tutaha responsibly hano za lines aho kushanga maybe around about hariho muninga nika one way ebi bintu to be respected kandi takare abandi barya one way nibijo kandi yorukwenda kubarabamo twena hina itukuza so tugeze munonga terebeke to planning agenda zito beno kora wajota otiniza kutaha ninga bina bitano dekeri izoba kandi dedicating izoba kutravelinga takaburi speed no traveling no manyo marufu ko muhando college ningo ni program echa obundi twa planning agenda zitu tubasa kuvuga je kandi shange twahikayo omubwire burungi kandi umushanga tutahende biragiro byahanguto there is a reason abwachi na naba ncocho kushanga na police hate deploy injire munonga ahanguto nkezi aba traffic officers barbinja bukaina imina ni mpora ngo bantu bemereza amamotoka ba umuntu kushira munanga kaza bus na nebindi umuntu ya tamu excess emigugu yo kaniremera so utakaje ngo bakutekaho mwaga abebyo ko irinda abantu mun bagezeho kureba at least banira magara gawe capacity kuri abari abantu kaga iwata mu kacenda emigugu nayo niyo mico so tugeze abantu aba tubahereze kitinisa tumanye there is a reason ahabwa kibari amhanda ombiro oba Christmas nagwe cyo nitwenda ngo niyo base kutwegitaho mu kubasa kurwana sebintu na tubase ukurwanira amagara gitu amagara ganya amagara gabantu okwenda turukomaho no
kiromuka uza kushangoshanga muri rero muzahamara mizoganyu kandi kuzamara mizo mwine kuvuga amamotoka mwine kuvuga za piki mwine kuvuga amagari abandi bine kwandi batambara habjere ataza kushangoshanga accident zarugutoriye rwahinyigendwa rwonka ushotaho nothing can happen. So naho ni nyana mwegendesereze abo kuba umwe noza kushanga n'enjura za gombyaro ushanga hariya hakashumo amanyiri na motoka konkani mwenda kujana motoka yanyu. So njenda mbanze muhoreze yo matarisi eze banze yatata murebo karukusha ningi wo muvuja ari kuza kubavuga ubanzo kanje yo abijeri aho kwatine cokora urebe muraba ninga tumukurabaho kare katino hansi yanyu kijwira meizi enjeri iregwire imwe mwahana tukaho numanya no mwafitererwa no mwabijana cyo kugira mujugina ko motoka otuga mwana murahagi mukatino mushanga mizi gatembera inginga ariko akasheshera aho kora bataruho ushanga mwinekeza ubuco kwindura moto kutugaromuka kana na no kurabo mizi kugenda mwija mujire za boarding hato shanga ibintu byakushobera kunoga bo cendere kare kanisa ugenda n'ibijware bigufu uceza kwambuka mizi ugaruko jware byo yine kuba no jwara ukumza muza hacaje inga moto ukabotijomka ugenda je ninga pti yawe je no mpamvu wenu why kamiza gajitwara ukabotijomka usimbura karugenda kare ukikagira mizo yawe bocere kare ejo neshonga nkuru munonga kandi mwabana muza ahamara mizo ganyu mwishije ngwe mwasugo muka nebintu bikuru munonga uwaherera uko mukayine kusiga ya kinga yasiribira ico ni incigamba ncihira hamutum abantu bahata bakaba binazi abantu bahata bakaba bashuma abantu bahata bakaba mwe nabo kutware bitare byabo uza kusiga emboga zawo amahega mushana kwija teke mu mbazi na gutamu poison muriye mwena mwirukane muronde kora kiborosho to wateka nwe yareta garangatana eco shange cyaba humukingeje embati zikuranze zetorora abo muri zo twabaga nzako twinde birusa stira mahe naco otumanye ngwaza kuza abo kushohora ano zayiramizo osige wakinga kurunji ndeka kusigo muko mwana otkumranake ukabura kumugambira yaheza bakinge ejo nesho ngakuru nonga ogire hecho wakinga bityo hina bari kucimanya ngo hatu nko witu mawe nabana nabishwe zatina kwasa kugaruka ntutekwa twena kuza ahiramizo tukaza kuramya so hata umuntu amangwargayo so yisha nayetaya nayibako kwa kwenda nakwatacha kubasa kaho chona nanaja mutashira dachiki kineza ari musha yaka kiri mudachika ya mkaga uza kushango shangangu echo tumwachi mindinga no mangu muriya charo manyabiha people are so mindful na manyangu mwargayo muka na ijano buzo mwasigo misitiro na butwara nangwa no mwashoza mukata ahera aho nkondo na butsubura nangwa no mwatwara kuriya umwirisizo nabwo naze na butwara hati no murebere. So you need to be so mindful also. Then na turiya ruguto tushira umuntu tugenda mu byaru bitu ningahona yitukuza kurira Christmas tugize munonga kujya twa concentratinga ahanguto hamwe no kuvuga araho kushanga arimo navuga aryasemu music eriya higuru kandi wahiko mu kasenta ko wanyu no indaba kuri mwena muri muno mutaha unoze uzaze kutugambira amahanga nicyenga ko kandi mwene ko nakora mu accident mani no freshe bari bamwe tino kujya rero matagataje so tugeze amazi baturi n'amagara gitu biro bikurebi yes itabo kushanga turi uri umuntu uvuga uri yasemu uri umuntu urya uri umuntu uri yasemu uri umuntu uvuga uri umuntu urya no basa kache mbaza mafune cyo kurya mugumzemo n'urugendo rwanyu bitutorekerire kugira ngo at least twatambaraje kandi twafuna butando ena no kuvuga sigo ka distance ibona n'imoto kuri mu misho ninge yorye nyuma ndizo mnongo siboka kwa kuje cyabaho wari akasiba breaks abruptly obino basani yo ku making a decision gucereka mukati wenda yo umutambura bampa kandi nabaza kumufatakinga kandi hata na aine ka primo nyino Range Rover na baba Range Rover turaba basecha kiro chikuru but ko kutwagamba yeze nako vatekinga of course kibonire avuka tuvatekinze ukashanga aho umuntu waraba real niwe nozo tumukamanya abandi areka tuzomunga tuvugise tuvugeje tubase kutahaje byivuro ombyaro byanyu
twine byivuro mbyaro byanyu tugende twisha tumangu nza kusiga hamaka mubeso so mindful hadro watsagaromuka nabeshengereza tutanembu onira agenda mu 2005 onira agenda mu 2006 abavuza kureba Carabao Cup finals niwazi semi-finals ayewari Arsenal na Crystal Palace ya niwazi bari mu semi-finals za Carabao Cup abavuza kureba empira mbona tamusagane mami ko aragenda akaza kureba Sister Charity 2005 then hati bari mu 2006 manya sagaruka muzo mupira otakale meso muntu wawo kushemererwa bakujya mu Christmas konka mwehereze responsibilities pa each day buri mama nyahu yakwata as in seriously ebiti bintu byo kuzandam abo kuba noza kushanga bashuma mukaba tutahirira tugendana kandi tube twabagambire nkakorwa mu matawuno mukazo mbyaro mube so mindful akwatena namakaganyu siga wasabaje wana bagufreze mwe bazimanyirire ibintu tumanko wa bodaza yo agira kebi yakwihirayo hati siga wajihindura bwo kwana basakushanga twirayine nkakashumuruzo shange yakoze mwakando shange bakugendine nabwo eco byona mu biteka tekeho ninga mwana basakunda skara muzo mu kitongore mwihe yafande musige mwashashura mumutaha kikare cyanyu abareberere for this period then kumara heze mwagaruka he can also go back so long as harumwe enshonga yo kujya umuntu nakora ka sente akwatwe tutaha nanye charito kureba me am not going home ndiyaha bo kuba ine bintagaretse kandi kura ngo mukire kandi basa kugira ko nigaze kina so tubase okubiteka tekaho tana majezi turahogarza ndashika ni kumi zarabo murisha ibiri zakasheshe abantu mwe katizo mukawumuno kace tuzakonza twongera gamba tutakoza kwerinda umbiro bwurebe mutakarga voice omubwire bw'akarurubu TV West neja kubera hamwe okurwa mu byaro okuza mu tawuni umuntu yaraneza bari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyane eshayona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri cyo cyona eco murebi witu aine kumanya nituza kucumisya abo kubicira biho cyona TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda oyineshoro tokombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurwo mahangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituru kubantu tutayira ba engineers bari kutuganirira buri shumwe eco yine kumanya hakuombeka innovations buri zobe nsineyitorora nsineyirwe bisya byinshi so tugumana tureta design zeshemeri tungo bahabuzi kurwo mahangu rero manye bahama byo kuhangaze byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya kombekaho yine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne babikorwa mu kagashahe basyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mu kagazi ihangwe otaferwa muzano wa kishoro kurwo makigezi universal actors nokora cha buruka eyine bizibu konka shi wabigonjorota eyabana bakwananire kandi betu tabano wawo ngwashishe future yabangi iyo ko maro tasisi wanje iyo maro iyo takulesha hata ni ngakho ukuna kore ni ukuna fuwa tukaka kuna kasali nasi kama ushia unketi nende bezuru abandi binaba kazi munani baryaho baterekine nyonyine tubiri kushorya bono terenduru owakuchororu nuko muzano obota shimwe kwanoferwa ahabo kwani kutwegesa binji nugubagoro rwo kubanza no rwa kabiri shahi mwezo mwabasyo kandi gwishagaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahi ikomezo mwabasyo ini nikakutumira ngo mfachora mwana iyo ngwe niko kwaje muzana bakaba kumira ngo mutwege inkaruka hano yantino ko mwana ninga kwenyina
sisimuka wabari waciri nitoda chekani 14 yezaraba umurusha ibiriza kasheshe abahereza bawe ucineje hamwe na charity cyo butunji turi mu nturo twakwasa kwerindana n'ibintu byito umukira kahaka Christmas kuru kureba but list twabasa kubera bamuje mukama yaba akunze twagamba cyo kuza omaramizo amanekanisa kubari abantu binji azatakaye bwanguhizerana abantu abo kushangana bija kanisa ninga abakerezia kwiba abana bitu eso tufe mununga abana tubese hihe haruna na provision ya abana kushaba bonka tufe umununga Sunday school yes njatine kwenda Sunday school abo Christmas era kana but teza mununga tebana nabana nuko tumanye umwana wawe ari inkahi basho nabaje no Sunday school ahweti tubacira abo kati hinabarije umwana karata atereka mu kukwatire kandi ukashanga umwana uri umushuma umwana yamutwara hatumwe no Christmas ahona nebane cugumza mu makagito ahona babi yawe bindi so tufe umununga no buturi yo ubuzo twokasha umwana wanje ari inkahi asitamire nano kware yashora heru jezeho umukoratero nasho amareda cikasha ataheru achiro so tujezeho twerinde tube on the look out buri mwene mwera iciremwe nishana cyanje basika na wawe rya ruguto na wawe rinkahi bano yereba urebe kwa kwasa kurinda uyu nko muntu hamwe neshonga nkuru okwereberera mbikwatenana ebyo kwerina nabyo turiyo tugambaho ebiri omukutambura ebiri turukuza abunana ebya handhaji so nitucabangu niwe ogumeno yongereraho warakakagamba kake yobasa kongera kejurizaho bitu twijutya ngo bwire ko nobwire burungi ubwo kubasa kwata sentezo izwakora festive season age okabasa kuzisevinga na naba Stanbic Bank akire kwaka uturana utungo sente kwa musorisori ubundo kutandika kuremere konka ojike ngo kutandikana cyo cikuru ahasigare zo guma notayo bane 10 bane 13 they don't care bwene cyo rakore basa okutaha ahitaji omuhitaji eriya ba Stanbic Bank omuceka cyawe kora hike mojo tezo kwigurana zinga otekinde numwenda cinkushaba ikikuru waza kuzeje na ID wabo jine je na ID yawe then byasigara tubasa kuyiya twahereze kwikayo abo kuba nabantu abarugambe ndimi ezo kumanyezi y'umuceka cyawe nabantu abarukwakira batabanze bakoreka kabanza wazambara kandi bakabasa koreka okoyine kuba no bitwaza otagaje tinyowo tumwe note sento to kuziye no they teach you nabakweje soko kubitayo no ko kuzihayo nabo kosa ATM zikoresa mobile money e-banking nebindi uza kushanga inshonga zorobi okucyo kuziteka so zo Stanbic Bank oyigure account then mwako kwija kankom kwa kasha to kwa kanaho wanota yo mtwaro gwawe ebiri eshatu you can still go to them and you're like guys nyenda okushashira fees yo mwana wanje kumurika awatamu ya kabiri nyenda ugura kamotoka nyenda ugura kabanja bakwa ubusenta bwoine bakongereraho rya karon kace karinganiro gendo kore cyo kwenda gukora ukagarura mpora omukago gwanyu gwo kutungurana gubasa kubaho ebwe no butumwa obwaba Stanbic Bank kandi na Stanbic Bank neto ya mankombiro bwa Christmas kwehara kutambara na sente nyingi omukashi tekawaza kureba nka abantu binjabe bari umuza bus park imagine uyu nakasente kako bose binjira omukashi ukino byoro mutunabasa bitu wabano banking na Stanbic Bank uri kumanya tuburu hinkuza hari yitaji to kuzatunga mwaka tuka mto basa no
withdrawing akasente kawe tembe pichi ugenda omuka bite kuyamba kugira ngo risk yo kugira ngo watambara na sente nyingi zibakubasa kwibaho yargaho ekikuno waba ine ATM card yawe kandi Stanbic Bank ina amataji okwetorera ihanga none takatino kandi kundaza mucanga kashange tari at least mu center bwitokwe mu town twitu hari amataji orikwasa ku withdrawing sente zawe aho no wahicire hino muka so maybe risk yo kwibaho sente aho neba yacendera exactly waza kutambura hanguto na kweshengereza making sure ngo ine driving permit kuri mnonga ebyo kugira neciro chikuru ni manyango bari aba traffic tabara hanguto nesho tabaza kuya neciro chikuru toza kubashanga bakugira ngo mwe mukasaraha tuyahikaho noza kushanga baronjinjire na project ryawo hateteka minketija baro bategerezo handa kwatokenda tubakwenda mutunge accidents tubakwenda shange kiriye cyafa ikiriyo omyahandikirwe ngo cyo cyo makabuti nebe ntabwo turatambirije so basa kumwe insurance orebeke ngo ine driving permit yawe orebeke ngo empira yawe herkurunji orebeke ngo ine za side mirror orebeke ngo ine ngwenu o making sure ngo akamotoka kawe kariyo mu conditions zishemire kandi we bikwate byeshime kwa notambura nabyo obyine twenda ngo teganse ko mu kiro cy'ureki kora ko muhanda rero atandika gutereza amakuru ngo abakwasirwe mu biro bikurebe kuza kushanga abo abacho butunji charity abe nargambara ebizubushiniri ngo banya mutereka driving permit yeka honga ko gwahire uza kushanga you are causing problems yourself kandi no kushanga no sente zirengerezo shime kwa no shohoza oshanga byatwatarana nesenta oine kuronda nyinje ziri kuogaho nemotoka bajina ha polisi ebintu kebena twasa kubya voidinga tukubasa okwetebeka nsabukirikari wana kutobyine calm down stay where you are rye chorarye abo mukabaterera kasumu mukoreza video call obahe kajamba bakwakandi bakoreke ngo ariyo barye nkoko yabo niyo jeti nanya mchere kwawe and we call it a festive season otherwise we don't want to meet more problems than we should expect inshonga nkezo ni nkuru mnonga abyo ko inda polisi ya Uganda ninde yabtahamani kandi yatahona nenamba zesimu esitokubasa kutera in case wayirarikira ninga wa suspecting ngo ine chikwenda kubaho of course ko kuwagama za kwatiriyo mbiru miraro n'abandi abo kwenda kututeganso mashemera gitu so nkuwa kuburyaho ukareba maybe taba safe why rikira no basa kutere namba zese muzabo ari emergency numbers toll free ya 080019999 obulede kwa kutera ebize tutesona mnonga kushanga by now kushembe kwa twine contacts za police ya charo board defense na basa kwatagana na DPC ninga n'abandi ba officials ba police turebe ngo at least umde wobwiro butwaza kuzamu oboine backup oboine kaya taimasi mwe chokwa kwasa kutahira no basa kuteroha bitu twenda turebe ngo at least ebintu tubikora nk'abantu aboka yesi police nenda kuturinda nebinde bitongore konkate kababura hamwe mwe nitwe nkashema kutaho strategies zo kudota at least utinye namba ya defense wacharo nyine namba ya yobani DPC obano hawena police wacharo muri kumamba hagire cyabaho no basa kutereso umugambire utkonke kineki cyabaho kwakwa no basa kutuyamba tikeho tugeza munonga turebeke mutwayirinda ombuyirobu ba Christmas hadachika iya kabiri tiro tureba kwatena n'izuba rya Christmas rizoba nebiro 2024 kwezi kwita 12 waregire bisenyi batezo yo kubaga and indeed abantu bariyo babaga ubutakano bukuka okubasa kwika Christmas yabasa kutubera eyihorere omurye byo turyabyo kwerinda okutira y'umunonga kabira nyikunda ngwe n'umucara wawe mubase kwetebeka nsajabu kwatena n'inshonga zakanyama shonga nkuru munonga abo kuba binji bari
maka bashikire batongana bashikire bitana bashikire batoroko mu maka ahabwishonga nyama cyakire cyo kugira ngo obasa kuronda murana bakwireye imitware ebiri wo mushija we obase kuyigizoberi nako shenderezo chikoni waboine muhara wawe no mangu alinkambara you know ukamanya ngo basa kumutera tungwe mwana wanje nyoko enshonga zibaso butatambara konkensha ho yanje we then twale tando botimpire ninja kujukugara umwana w'ikina cyo kutukereza mwana mwe ninja kutukereza obase kugira okuwa kwatambwe nizoberi ryo nirgeri no more no less wararya hingura omanya ngo byasisikara kandi umucara warengwemera yo nayanjira cumwe akweshendereza kwata amaguru make yetware yeto mucishane umuntu tine sente shahankeje namanya bakazo utashobora tukaza gukora tukarebe sente kuzushasha tukareba kugenda kuba kutunyaga ukareba ko wanoza gukora ukavuga n'abashuma bakafutera ukareba ibintu bitarumwe namwe bahero tamanyire ibizubu eby'umukuru sente konka mwenu twe kwatere twe hangane tumanye ngo umuntu nabasa kugereza uko aho rukubotari yeto mbigerebye kora rebe basani wo kuteganisa obeno manya ubyasisikara kabanya umwana wanje akatura nagambiriba ati njere kanoti ngo amaraya njere ko kagere kasokwe manya byagatorize ngai then ngai was like haza nchakare ninyenda nkutwara outing mchara wanje kai nakana katwa kazire kazi nawe ya celebrating jahana nabona tunga chance yo mjija kuntwara heru zikazi rishanki 11 zo mwabazi mshija kana apatire bitoke abitwara Kampala mpaka hara garukire so kuyashire ya mtembese kirore ya jatishitama tumchara turiyo ntugenda nkutwara outing but of course akasigana bapakira byayijwire so ki yakozire ya muto motoka basimbura nakanache iroko bakambaza Kampala iroko barzaba harwe iroko barzarya ntonde kuza kuhika za sanga no kwahandi obwire bukagwa atanisire kwira ukano mawe bitoke nana agenda mpora so kubashiro batakashire Kampala bavuga n'abashuma bavuga n'abashuma ya ndachi kabetse zivendeta mutisha abo kana ndarebe rwari kutamburiraho uko bikugenda na no kwari kugaruka abona amanyangu nabagiro mbakazi so bashima handa bavuga bashuma ka chino manyamba bafutira hitaka bakutira emisiyo bakutira hoki nakana che bajumara hansi abakoro mushaho bataho motoka ahibe bashitami bihamo bundo bwabe buruho hatubona mani bagenda yobora kuchimanya ngo bagenda bano munsi bagenda bamwa hahibe yabitaka nakaza kuraka kwatamwa bashoberwa konko mushija umusensiza uko natwire nareba binji byamanya ngo hatubashime kuba bageze then later himukizo mutwe yatera tumchari mukatugende yamwe musya yambaga ko motoka yasimbura mukaza katetema yagenda takugamba paka bashire Kampala ushika wahita ntari no kukurra dere iwapa kurra kuzagaruka hariho jamu hato muntu garuka kanyencha kareshanka mushanju you know so kuyamishizo mukaja tumchara ninjangu wabire binkubanjiremo so abachara mutima ngo bashirambya baremerire nakasente bakamwakire nyekiro ngatarachigamba ko noza kumwima tentama samuherwa izoba ninjangu mbase kwegaruka mu mjire ngumwe byagenzere bityo reka tugumisarize yes ubundi utakari umuntu yabura communicatinga ukatekateka ngo naba agire omubindi kandi uko kuwagamba turi Christmas ebyo kurya byo binji mukatugezo turye ebyenda yitu ebyo kubasa kwa accommodatinga abukati nisho mbachipemisa ki no basa kujo tkonke otinarya kare turye chikubasika kunkari tuzeke kuri so mweshungu abukana basa kuyama tweta food poisoning ngo shange warye birengere na yawe watandika maybe basa kurana ke chirukano na nesinde ndwara kandi shange yakuje ngambera ngo waza kitanda abo kuje ubuzire kwe bari byo kuri abo kwa bebiro okay hati nazo mushonga yawo najireba najitanga na yira kucenga baza kushanga twite twite ubundi ushanga mutwe katura mutwe kunya nya mutwe dodo ubona kacero mwaka jira ushanga mwate you know mean machinga nicho mwana muri ya echo muhende but this time round ayo shira butiri abire arize nene kitito bagatereza na nanga hamanya zezo kusika chapati tuza kusika chapati
byane wacenga hariye byoro byokiza hariye bitakuri hariyo buri kwegamba mwakigamba nayo ndapfa hariyo popcorns ma wariye chori wariye popcorns wanyo bushera butire munize hemya tayobro wagirise bihimbe biriye bikwatinde birireho then hatwaza kuzurota har hakatogo nakono ndakuryaho waza ko yihindura hariho mugati kando abantu gamba ati risaka shesho jirota no mangu bahisize tontero ko mwana ko yana gamba asi serious n'abazima niyo mbasha kwenda obachetekereza samwe bizashanga no ryari kiriya hariho nakasoda nakonda kugenda nyureho ngera muheru gwizoba uza kushango shangenda yako butatara oshanga wakore cyo mpangara nje yagamba food poisoning hine bya wirukana watanaka umutego wafutera Christmas abuka mashoka ukasi twaza kusiba umiraro turara umiraro tukakusiga mukamwe kangu tuze kure yabesho ngozi bita basi sister Charity so ncho kitwa turi umuntu gambaho ati simwe ukashye kora kujo kare kanywe cyane ndiye necchori era ncho jo twongekere kancirike ni kucirga sati we are going to be dead kandi bire bukuru biti abena mukagate bibiyona ko yabige nuzo kumva bena mukaga nukurya abena nyama nyinji mutandikana katoga ko mukashesha ke byenda handi hacho za haziriye ze kibiriza ozirya ocho aya hindura mot kacho za kutaya yo mbaje mimana mwana wawe bihuro garukorya hapsa mbispirindi ukupatira no kubya otherwise ebe kujya otherwise nza kwendera magwaro nsisa batayibite cyekuru turaba munango taru na garanti yo kugira ngo basagaruka no basakugwayo kurenge so ebi turi kubagambira nito bituma biturente byegambira aho kuba we are also not exceptional ntubendeza okugumaho edakikeza hikanezo kutwara mu kahumburo tukazo mutuma gw'abashobozi kuturagaruke sakwongera kubakira turebe yumwe umugamba nitwe okwe ebintu nije gahibya kankai advice yine niyeha program HD sisimka atakado nehinda Enjoy your festive season with StarTimes Shared Moment. Fun moment with fresh TV shows Akajegere and Pink Room on Makula Chika Plus, the best-selling China Uganda. Best Friends and Omuna Mfusi on Makula TV. 10 dedicated kids channels. Passionate moment with our very own Uganda Cranes in African football tournament in Morocco this December. Subscribe for 1 month and get an upgrade to the next bouquet. If you subscribe for 3 months, you automatically enjoy 5% discount and 3 months upgrade to the next bouquet. Antenna decoder plus 1 month of premium bouquet at 34,000 shillings. Get yourself a StarTimes satellite decoder plus 1 month of premium bouquet at 40,000 shillings. The best Christmas offer only on StarTimes. Merry Christmas moment from StarTimes. Beverages Limited nibendeza aba agents distributors na customers babo Christmas yihorere n'umwaka mushya ogwa 2026 ogwa businje kandi nibabamanyisa kuba bakolire icyo kunywa ekindi ekiri kwetwa Katochi kombucha orihire n'uruzina njende rukutunga stika za moto sad party okubamba no kubambura urupapuro bwo buri mwaka yakira ebiro byo bya nyensya kankwanjure enkoransia ya digital moto sad party stickers nebutura obwekiruka cyawe nobwerinzi eyango okoresa kandi eri kushisha by'obuhangwa shashura digital sticker ahabwa moto sad party okurabira hari momo Airtel Money Payway Centenary Bank na Diamond Trust Bank
rero otware namba ya reference ari agent urukwikirizobwa kandi oya license nuko tunje digital sticker eya Motosad Party from digital na Motosad Party digital sticker. Ubutumwa ubu ni bukicibwaho aba Uganda Insurance Association. TV West Nehinda program ne asisimka bari bachenito chinije bare hamwe na Charity Chobutunji ogno mugisha gwawe bwo kututeresimu wakatugambira uko ahori ugetebekanizo ta Christmas iri mane gendeta aha noti biri noti chenda anana mwenda noza kono tutera esimu twantugamba abyukurya no kubura kwebarira ubyaja ngo kurya bije no butabije ngato babigizire ngo tubareke barye. Okay birye baba n'umuco bano kwangara baniki birye ekiraro cyo mutakateretera ikasite twakwabaye umane byawe bano bino baza kurya binji mu interviews ujo kandi yekine cyakasheshe tozaze kwashaka inamaza kushaburye heki rero amakanisa go mu cyaro nekereze yanozumanya kurga bino shayi 10 hati swagendo rire shahina waza kuzaza sha mwendo teye chindi izo tugamba kubitundikira ndakujwana tweta food poisoning otherwise nechibondo chawo chwingana iwakashishira kamunguru cyo kutayonje basakuzayo it is well with you twineshoga nacho konka kushanga biriyane birwana ndumunda you know oriye kitakuri oriye kitori utunjikaho ubushera butire ugarukorira hakaro Orozar tonto you know aba kwejo nabakora ahubwo ni bangwa tibe kaka kandi badrist bina kabazi kari akakurero hanyuma ya tonto hina kwa kuza bakasqueeze ngabakiye mu kari yakandi munda ko yaenda kujira toka konjera yo bintu munde no basa kujira kubyenda kuterera rero mchana nemera vungana nembirizi mujirize hina nizera all things might fall apart esimite gwire noti ibiri noti mwenda noti inamwenda otuterre oyendeze nabatahi ba Christmas enungi otugambira niwe akabada karabiro wanyu kushango muntu yariye kineki akahwamu ori akanywa munonga yasigara muhanda ori akagenda atakinzire bamwiba byonebyo ntwenda ngutwase kutunga advice okurgo muri imwe you know okubasa kurebeka mu Christmas egi twabasa okugihendera je esumite igwire noti ibiri noti mwenda noti inamwenda yurutera okendeza abantu ba Christmas enundi nintandika neka y'umugenzi eno zibita ubwo tata Kinzara umukikuru wanje Evasta Kobuzare nikwendeza Christmas enungi kandi ibona bishukuru nimbere celebrating aje abana tuzirwe nabo buri umwe ahashwirwe n'ahashwerire tubendeza Christmas enungi ndukuzafutambuka kuzo wa muharanja ha harabajuru ni nyendeza Christmas enungi omwami Kwarisima John omuri banda tubendeza ibintu byonka empangare ya Bridget karori rucheruche nindateke hino kwenda kurugwa mu rurembo ko ngano shawa kamutuma sente so mrekena gazo ronde in any case but we still have time twanga kora muri travent taha iwe no mchara wawe mirembe tubendeza emirembe ahabwa Christmas really munonga umkikuru witu mirieri omuri mitoma ahabwe empangara yawe province akampurura nitwendeza Christmas enungi iwe nabishkuruza n'abantu abo rukutura nabo umukejo kandi ruhanga base kubabera umwana afana se kuzagwaza ngo mukayanyu habase kugira ibise byabasa kubaho ebirungi kambane kuzo wa muharanje yayi nababona we nabaga because abo witu tubakabra abo witu tungamo rentobo okwengoma abeka yo mugenzi rushoma nimbendeza Christmas nunji ba uncles banje bona and of course kuchira munonga mama wanje yes umucyara mugisha Lydia na family abo bana butuzire ba uncles banje bona ba uncle bayi
ba uncles wanje bona ba aunt wanje bona na ba brothers wanje na ba sisters wanje ate bino basako bito muri nyankore hano babeta cha uncle Hello Hello. Oliro tasebo. Ababiri muri mta. Turireje. Abasemerwa n'abari bamwe barekora. Nitwe twakwakira sebo. Nimba chira umukiro kikuru n'umwaka mushya. Bare mnonga nitwe twendeza Christmas nungi no mwaka mushya murungi abandi no gwendeza bahi. Abwe nindendera aba David Mwezi wa hapa Turwavina. Yes. Na ana Amina. Kandi nibendera abana Otio. Na turinda inivi. Otio. Nakako ni mwenda na wale mwana tangu mwezi. Ego bambi. Mwenda da. Abat. Yes. Banyeta kati yabo omuyibanga. Yabale. Bona banyibanda ni baramutya. Empangale Bridget nayo yakwendeza Christmas enunjaha. Amina amina. Notereza advice chi abo tubakore chi. Tubakore chi mweginde mudamba. Mweginde ukubonakana. Yes. Ni manyana nyina. Yebare. Kandi kindi. Ekyo kikweki. Muze omukyaki mwakire omufuni. Obwalize. Kandi n'ekindi mulinde nihanga. Yes. Turinde nihanga ryitu ejo no point nkuru mnonga bokuba abantu birabo kwefaho twabura kumanye biri kufara batahi bitu nebashemerire kandi tushanga ngo tine murana mazima niwe no botaro babare mnonga otuma burunji mnongo obwe kandi we twendeza Christmas enungi and indeed. Hello Sebo. Yebare tulaba. Wow. Okay. Nyo ebyadala nga sibya kweyogeza batulabire ate twagaliza Christmas enungi no mwaka omujja gukubeerwa mirembe. Hari amatatu batera amasimu kuyo mwaka gutandika mu program ya sisimuka abari mutawe abari Ambrose Cheers Chentungu kauko muri tungamo rubaro tungamo yabuka no mugarche Ambrose Cheers Chentungu tubasima mnongamo sisimuka ni mwentu bendeza echiro chikuru chirungi chibabere echihora era tiketse twasigaza mu twiteze twendeze batari bitatu nabo Christmas enungi aho kuba n'abantu nabo mahanda itari yemwe niyema batwirire mbitari umwe na bumwe kandi tukabasa nito kugira kasenta twatasya omushaho. David Sali obwakabi hamwe na family yawe netubendeza Christmas enungi. Twine Amon na Tweta neka yawe tubendeza
byonka twine Evans atwine Dito na ulo ko manya bashaka ina nako na shoro kotona kwenda kota kore era Evans atwine na neka yawe bambi tubendeza Byonka previous one twakanzireyo of course Bridget rindi zina katumanyeta pa yanacha bana mwe echotinda chigaruke mwawo ko bari basakozinga problems Bridget ninga shomu kumanyanka payan obo mwami kwari Sima John yahabe kandi twendeze birungi byonka abisi twabahereze twine mpangare yitu Marion Katumusime abazirebe nabekaye Christmas enunji na no mwaka msia omurunji no mana mazina gabo. Hello. 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 Bari dasta basa kuzinga naje nawe facu mutero misho nandi muningamba ba mujurizi Vincent aba Rampara na neka yawe yona tugendeza cyo kwa Justin na Victoria abatona ni shumba elake kasanga ki yes yo mu kingdom nawe tukajya tabana wafande goreti na neka yona yebare nyo tugendeza Christmas enunji twine Leviticus Levi muhabura Levi aba abazire bawe aho uri kutsebukaho no mu buhimba natubendeza Christmas enunji Asaf turiyahebwa tubona shanatse bwo witushe shema ya ntubendeza ebirungi byonka abekejo tugabo haturekoha huni twasigaye camera persons Emi muchunguzi aho muri katukuru antiko tubendeza ukubaje na neka yawe kosa abazire bo tubendeza icyumba kirungi akaba kargomagara n'abandi mwena abakozi nitwe omusisimuka okubasa kuranga twahindira turukomaho anabataye bitaba programs ezindi mwena tubendeza Christmas enunji abaruje wese tubendeza Christmas enunji buri muntu tute umanyi twakweza respectejo ntwendeza Christmas na mwaka musya murunji twenda tugumize muko kakire bantu mwe katugendaho idacikana na mukaga murishaha ibiri ahabwanje na Charity katukomaha tuzumka mu kacanje bashije mwe nafuka mwe tamwendeza cyo cyo cyana kati ninye ko mwayebwa that was bad we are sorry konkabambe munyani witu twendeza ekiro kikuru kirungi yaza kuija abashemeze okusiyashaha ishatu zenyine program obore ene hendera bitun tugarikizo beri yanyencha kare mukama yabachukunzire ahizo bari yenyine eriyo kuzarwa kwa mukama witu Yesu Kristo musibe kurungi